Akşam şerefiniz hayırlı olsun. Eferde zaman bugün Mayıs'ın 18'i ve Karamışhali'nin 1176. günü studiyada Mevile Muhtarova çalışam. İşgal etilgen Kırım'da 1944 senesi Mayıs'ın 18'i Kırım Tatar sürgünlüğünün yıllığına bağışlanan bir sıra maddem tedbiri olup geçti. İşgalci hakimiyet Kırım Tatar halkı genosidinin kurbanlarını anma tedbirlerinin geçirilmesini yasakladı. İşgal altındaki Yarımada'nın sözde prokuraturası, meclis azaları ve cemaat erbaplarını tenbihlegeni de buna bakmadan Kırım Tatarlar ecdatlarını anmağa çıktı. Бахчисарайда Набидена Сабадан Георгий Шеретели машина блок etti. Вот такое издевательство над народом вообще непонятно. Bundan hayra Бахчисарайда Kırım Tatar bayrakları ile 5 maşınanın aydavcısı tutuldu. Sözde mahkeme yarın saat 2'de olacak. Bu insanlara 10.000 ruble para cezası verilebilir. Politsiyanın yasağından sebep Ahmedjet sakinleri Doğan'ı şahsi evinin azbarında geçirmeye mecbur oldular. Ahmedjet'teki Lenin meydanında piketke çıkan Server Karametov tutuldu. O koluna Kırım Tatar bayrağını algan, ondan kanunsuz tedbirinin geçirilmesinin bağlı malumat alıp yiberdiler. Sürgünlük kurbanlarının abidesi yanında polisiya xazimleri Karadeniz Production jurnalistlerinin işine keder etti. Jankoy'da ise sürgünlük kurbanlarının hatıra işareti yanında dua okuldu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah kısmet etse bizim devletimizi de kuracak. Bunlar nasıl onlar yapsınlar? Boysunmayacak. Boysunanıp da gidecek. Meclisimiz var, her vakti olacak. Я ничего не нарушил. Kefede falciler ile kulğanlarının anma hakkını korçalamağa mecbur oldular. Вот смотрите, вот с ней помолиться. Который в шкотском вагоне везли в свое время. Вы меня увидели и решили, что я тут что-то организовываю. Люди сами пришли. Вопросы есть ко мне? А как в одно время? Да потому что обеденный перерыв. Bu yıkınlar kasabasının sakinleri de matem tedbirine geçirdi. Emil Mustafaev yol başçılığında faalciler kasabanın merkezi sokaklarını dolanıp dua geçirilgen sürgünlük kurbanları abidesine geçtiler. Tedbir yekunlengen son abidege çiçek koydular. Kısmetim, insafım benim ve kuvvetim. Nasıl gülbeksin, gülbeksin, gülbeksin. Bundan 73 yıl evvelsi 1944 senesinde Mayıs 18 günü Kırım Tatar milleti bir kaldırılmay ana yurtundan sürgün edildi. Bu facia her bir Хоранtağa tokundu, acı bir iz bıraktı. Пускай родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боль рассудок мой мутя. Я там, я среди них, начавших путь в изгнание. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Bugün bizim faciamız daha gene devam etti. Bu toktamayı. Buna da kurešimiz daha çok gerek olacak. Allah bizge sonuna çıkmaya kısmet etsin. Amin. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin studentlerini işgal etilgen Ahmedjet'te polisiya xadimleri karşıladı. Ali okul yurtunun kırışında 4 işgalci okul öğrenci turup çantalarını göstermelerini talep etiydi.
Тумбочки готовим к осмотру. Рюкзак к осмотру. Матем тедбірлері Херсон велетінде кечірілді. Сабадан башлап Новоалексеевка қасабасында сүргінлік құрбанларына аңдылар. Тәфсилатлы телефонымызда тариф етіле. Саба саат 11 қой сакенлері Меджлис ве ерлі акиметінің векеллері Матем митингіне топлаша. Прийшли сюди, щоб згадати про тих загиблих. Туған топрақтан сүргін етіліп елек олғанларыны аңмақ үшін мұнда келдік. Бұл біздің тарихымыз, оны білмек керекміз. Біз инсанларға қол тұтмаға келеміз, оларны ұмытмайық. Я кримська татарка. Тому що мама моя ще жива. Мен Қырым-татарым, анам 13 яшында сүргін етілген еді. Чоқ шей көрдік. Қырымда яша едік. Шымды есе оны зиярет етіп оламайым. Оңа істегенде барып оламайым. 13 років їй було. Он бір бұчықта митинг іштіракшілері Демір ел кечтіне ел алдылар. Анда Геничес районы Девлет мемориетінің тешебісі еле 1944 сенесі майыс 18 вақиялары көстерілді. Новоалексеевкада вагон қойылды. 73 ел евелісі Қырым татарлары Қырымдан бұл шекілде шығарылған еді. Все-таки вагоны разные. Вагонлар фарқлы ола. Бұтын дүнияда окунлері олған тимсал ишаретлері берілі еді. Бұл вагон менің үшін ади бір вагон дегіл. Бұл ашалав, ақаретлев, ярдым олмағанына ифаделеген бір вагон. Бұл вагон қаршылық тимсалы олмақ керек. Украина Қырымға қайтмақ керек. Ич бір халық бүгін Русия Федерациясы олғаны кібі фашист бір халық олып, башқа халықларны оларының топырақларынан сүргін етмеге тырышмамалы. Никакой больше народ не становился фашистующим народом, как сегодня стала Российская Федерация. Уле вақтында Украинада сукунет даққасы акция солып кечті. Виктор Пономарев, Диана Аргинская, Яна Лукашова, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Акция іштіракчілері Чоңғар Незарет кіріш ноқтасына yol алдылар. Анда митинг олып кешті. Топлашқанлар Қырым-татар халқы сүргінлігінің құрбанларына аңдылар. Қырым-татарлар ве украинлер 15 метрлік Қырым-татар байрағына açып, Украина ве вақтынша işgal етілген Қырымның мемори сыңырына яқынлаштылар. Поднимаем, поднимаем. Крым! Це Україна! Крым! Це Україна! Це Україна! Те крымчане, которые находятся на материке, Украинада олған қырымлылар бұ ерден дүния топлылығына ве Украина акимиетіне сеслене топланып япыңыз. Қырым қапыларына сіз açмақ керексіңіз. Митинг іштіракчілері қырымлыларға мұражатлар әле топларына учурды. Ми будемо робити з вами все від нас залежне, щоб найскоріше повернути території. Відпускаємо кульки! Летіть, будь ласка, до наших, до українців! Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Қырым-татар халқы сүргінлігінің құрбанларына аңыма күнінде Киевде қатыра ақшам олып кешті. Тедбірге Украина президенті Петро Порошенко Қырым-татарларының лидерлері, халық депутатлары işgal етілген Қырымның сакенлері қошылдылар. Милли опера театрында сүргінліктен евелкі девір ве бүгіннің архив левхалары еле фильм көстерілді. Санада Қырым-татар халық ерлары ве сүргінлік шерлері яңғырады. Тиждень тому Конституційна комісія за моїм дорученням прийняла рішення про створення. Бір апта евелсі Анаяса комиссиясы әмри музерине ішчі группаны құрмаға қарар алды.
О Кырым Мухтар Жумхуриятынен бағлы Украина анаясасының денешмелері ве илявелеріні бақажак. Бойлеже Кырымда Кырым татар милли мухтариятыны құрмак үшін ilk адымларны атамыз. Крымских татар. Но дело ведь не только в тех страшных цифрах человеческих потерь. О коркунч рақамлар о қадар мұйымдегіл. Бұ жинаятның мақсады милетні йок etmekеді. О күнлері Кырым газеталары ачық язайды. Коммунистлер фырқасы Кырымны там бір рус регионы yapmaға вазифе берді. Цель сделать Крым чисто русским регионом. Я не помню в детстве, наверное, ни одного какого-то семейного. Балалығымда сіргінлік хикаясы айтылмаған бір ақшам көрішув қоранда емегені хатырламайым. О дешет, олюм, ачлық анлатылайды. Да, бетер еді. Вагонлардан бетер бір ше оламаз деп түшінеділер. Ама келген сон да бетер еді. Казалось, уже сложнее, чем в вагонах, наверное, не бывает. Но как было еще сложнее по прибытию. Ижгалінің ilk құрбаны олған Решат Аметовны Украина президенті Украина қараманы онванынен тағдырледі. Бұл ақта Петро Порошенко Киевде өткерілген сөргілінік құрбанларына аңма ақшамында айтты. Решат Аметов Қырымны ижгалжелер запт еткенде Назірлер Шурасы оғыне бұйрозы наразылық бүлдірмек үшін шыққаныда. Мейданны незарет еткен самооборона векелері оны тұтып, арабаға миндірді ве белі олмаған ерге алып кеттілер. Оның жесеті екі аптадан соң Қарасу базар живарында тапылғаныда. Аметов қиынап өлдірілгені белі, оның қателері әлі де жазаланмады. Киевде Кырым татар сүргінлігінің еллығына бағышланған матем тедбірлері олып кешті. Мұстақылық мейданында юзлерінен инсан топлашты. Дуа оқылды, сүргінлікте иляк олғанлар аңылды. У меня в сотне крымские татары. Почти вся сотня состоит из крымских татар. Все ребята воевавшие с 2014 года. Всю мою родню со стороны матери, родителей депортировали на Урал. Со стороны отца депортировали в Казахстан. Недавним часом був сформований підрозділ з кримських татар, іменно Кримська сотня. Вони є тут. Ми, по-перше, прийшли підтримати безпосередньо наших хлопців, з якими воювали з 2014 року. По-друге, підтримати і відзначити, вшанувати пам'яттю момент депортації в 44-му році, тому що ми і на Західній, і на Центральній Україні, тобто український народ також відчували і операцію «Вісла», і ту ж депортацію Червона Рубаха і Червона Мітла на Західній Україні Кремлем проводилися ці операції. Відповідно, ми з ними повністю солідарні. Ми маємо зараз одного ворога. Відповідно, ми всіма методами підтримуємо їх як політично, як... Киевдегі Аль-Райт Ислам мерkezінде сүргінлік еллығына бағышланған дуа мерасимі олып кешті. Оны Украина мұсылманлары діни дәресінің муфтisi Саид Исмагилов алып барды. Келгенлер 1944 сенесі геноцидінің құрбанларына аңды. Allah'ım ibadetlerimizi, tutkan oruzalarımızı, namazlarımızı sen kabul et ya Rabbel Alemin. Allah'ım bütün mevhumlarımızı sen rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Сьогодні, 18 травня, в мечетях України Бүгін 18-інде Украина жемелерінде Кырым татар халқы сүргінлігінің құрбанлары аңыла. Фарқлы медетлерге айт мұсылманлар бірдемлік көстеріп, бұ ажына Кырым татар халқы оғыраған бұ геноцидны есетем. Инсанлар жемелерде топлашып мұқадес Құранның аyetlерін оқый, бұ сүргінлігінің құрбанларына аңып, дуа оқый. Киевнің Ислам мерkezінде де бөлі бір мерасим олып кетті. Украина тарихында ilk sefer Кырым татар геноцидінің құрбанларына аңма күнінде Киев патриархатының Украина ортодокс келсесінің бұтын ибадетханелерінде чаң қақылды. О там өйле вақтында башлап 5 даққа сүрді. Вытеснение каких-либо народов – это неприятное событие в любом случае. И, конечно же, сейчас мы видим... Ярамай біршей. Аласырда анда Украин халқының тақдырында сәйсі жеттен доғыры бір қарар жоқ. Фарқлы мемлекетлерде азлықлар, фарқлы миллет ве халқларының тақдырында доғыры қарар алынмай. Бұ тек Украина ве Русияге айыддегіл. Бұтын дүния ойле, бұ кедерлі бір әдесе. Бұ фәжа бірді текрарланмасын деп, оны әлбетте білмек керекміз. Событие печальное, и, конечно, мы должны больше знать об этой истории, чтобы не повторять ее.
Türkiye'nin büyük şehirlerinde sürgünlüknün 73. yıllığına bağışlanған matem tedbirleri geçirildi. Bazı şehirlerde sürgünlükte şehit ketkenler için mevlütler okula, dualar yapıla. Başka şehirlerde Kırım Tatar dernekleri sürgünlük hatırasına çırak yaka. Muhbirimiz Emine Halil İstanbul merkezindeki İstiklal Caddesi'nde bulunam. Biz İstanbul'un Taksim Meydanı'nda yerleşken İstiklal Caddesi'nde bulunamız şimdi. Bu yerde 2 saatten beri tedbirler ötkerili ve tedbirler başta resmi açılıştan başlanğan idi. Basın yayınlarına yani medyaya basın açıklaması yapıldı. Ondan ise dernek reisi Celal İçten ve o dernek azaları Kara Çemberine alıp gidip Rus konsolosluğunun o güne koydular ve onlar kayıtkan son bu yerde Galatasaray Liseyi o günde Kırım Yarımadası şeklinde içinde ise tarak tamga şeklinde mumlar çıraklar tızılıp onlar yakıldılar, insanlar onlarını yaktılar ve bu sürgünlükünün 73. yıllığına merasimini hatırlap anımsatıp insanlara bu şekilde insanlar o günlerde vefat etken insanlarımızı hatırladılar. Ve şimdi yanımda kendi Veciye Apte Kaşka var. Ona sual vermek isteyeyim. Veciye Apte, nasıl bugün geçti siz için? Bu merasim, bu matem konumuz layığı dayan geçti mi? Bugün layığı da geçti. Güzel de oldu. Biz İstiklaline geldik üç kadın. Bunda yapmaya mitingi, matem konumuzunu bunda karşılık almaya. Ama lakin begindim olgan şeylerini herkes bundaki halk millet için, bizim vatan için sözleştiler. Buna pek razımız. Biz de isterek başka milletle beraber Kırım'da tatlı muhabbet yaşamaya, bizge de çiğnesinler. Biz de o vatanımızda svobodno yaşayalım. Siz nasıl gördünüz? Mana Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları aktif iştirak eteler mi bizim Kırım Tatar kureyşinde meselesinde? Onlar iştirak eterler, güzel iştirak eterler. Haysi bir dernek yaxşı işley, oraya Tatarlarını toplaylar, iştirak eterler. Memnunum böyle halklardan, işte bizge bugün de el tutarlar. Sağ olunuz Veciye Apte. Şimdi ise ben İstanbul'da yaşayan Bilge İçten'e söz vermek isteyeyim. Sonki vakitlarda Bilge Hanım pek meşhur oldu internette. Çünkü Kırım Tatar türkülerini yırlay. Aslında o muzikacı değil ama can gönülden kelgeni için pek samimi bir şekilde onlarını yırlap ifade etti. Bilge Hanım, siz neden bugün buradasınız ve 18 Mayıs Matem Günü sizin için ne ifade etti? 18 Mayıs 1944 Matem Günü çocukluğumuzdan beri bize aşılanan bir şey. Büyüklerimizin yaşadığı acıları burada hep birlikte anmak için, coşkuyla anmak için buradayım ilk önce. İkinci sebebimse burada bulunma sebebim, bildiğiniz gibi sosyal medya çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. Çevremde Kırım'da yaşanan acıların bilinmediği çok insan var. Burada bulunup buradan paylaşımlar yaparak çevremi bilgilendirmek ikinci amacım. Ey güzel Kırım şarkısı, türküsü sizin için ne ifade etti? Ne için o türkünü öyle can gönülden aytasınız? Duygularınız nedir? Sürgün acılarından sonra vatanına geri dönenlerin yazdığı anonim bir türkü bildiğiniz üzere. Çocukluğumuzdan beri bunları dinleyerek büyüdük. Her zaman dinlediğimizde gözlerimiz doldu, tüylerimiz diken diken oldu. Hala da aynı şekilde hissediyorum. Paylaşmak istedim, çok içimden geldi. 18 Mayıs sürgün şehitleri anısına, vatanından ayrı düşen tüm soydaşlarımın anısına paylaşmak istedim. Şu anda Kırım'da bugün 18 Mayıs Matem Günü buradaki gibi düzenlenemiyor. İnsanlar bayraklarını bile çıkarıp çıktıklarında yola onları tutuklaylar. Burada Kırım Tatarları, Türkiye'deki Kırım Tatarları oradaki insanların sesi olması için ne yapmaya gerek? Gençler daha ziyade bu işte aktif iştirak etmeleri için. Öncelikle benim ailemin yaptığı gibi tüm ailelerin kendinden sonraki nesillere bu bilinci aktarması gerektiğine inanıyorum. Biz çocukluğumuzdan beri dedemizden, babamızdan, amcamızdan bunları dinleyerek büyüdük.
tüm ailelerin bunu yapması gerektiğine inanıyorum. Ve gençlerin de kendilerine aktiviteler bularak bir şekilde bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün işten çıkarak buraya geldim. Ve inanın çok uzak bir yoldan geldim. Ama burada olmam gerekiyordu. O yüzden buradayım. Sağ olunuz Bilge Hanım. Ben teşekkür ederim. Senin adın ne? Kerim, Sen nerelisin? Kırımlıyım. Vatanın neresi? Kırım. Maşallah sana Kerim. Şimdi ise ben bu aksiyanın, mum yakma, çırak yakma aksiyasının iştirakçılarından, hatta bunu iştirakçı demeyek, Elvaniye Hanım bu aksiyanı başlatkan bir şahıstır. Türkiye'de başlatkan bir şahıstır. Elvaniye, 18 Mayıs siz için ne demek? Öncelikle bu sürgünlükte ölen bizim babalarımızı, hatırlalarımızı ve de bütün insanları hatırlamak için, anmak için buradayız. Sağ olsun arkadaşlarımıza, Ukrayna vatandaşlarımız da geldi, katıldılar. Azerbaycanlı arkadaşlarımız, Türk arkadaşlarımız hep beraber bugün de kalbinden ateş yak bir etkinliği gerçekleştirdik. Kaçıncı kere geçiriyorsunuz bu ateş yak etkinliğini? Bu yıl 3. yıl oldu. 3 yıl önce böyle bir fikir oluştu. Gördüm Ukrayna'da, Lvov'da bizim aktif arkadaşlarımız böyle bir mum ateşte yak bir etkinliği gerçekleştirdiler. Ben de dedim ki ben de yapalım, bir teklif edelim bizim derneğimize. Sağ olsun Bekir Süleymanov bize yardımcı oldu, anlattı bana nasıl yapman gerekiyor, her şeyini, detaylarını söyledi bana. Ben de birkaç tane aktif arkadaşlarla beraber Celal Bey'e gittik. O da dedi tamam. Onun sayesinde sağ olsun bize yardımcı oldu. İşte bugün 3. yıl biz böyle güzel bir etkinlik yapıyoruz. Güzel bir fotoğraflar çıkıyor, herkes çıkıyor, haberler çıkıyor. Bu bütün dünyaya yayınlanacak. Bu bizim için bir avantaj. Herkes duysun ne demek sürgün, ne demek Kırım Tatar, ne demek Kırım. Bu çok önemli. Sizin fikrinizce Türkiye'de yaşayan insanlar, Kırım Tatarlar daha ziyade nasıl post seslerini çıkartabilirler bütün dünyaya? Çünkü bilemiz ki Kırım'dan şimdi çok şey yapılmaya yasak. Öncelikle böyle bir güzel etkinlikler çok yapman gerekiyor. Mitingler, protestler, küçük de bir protesto olsa haber ajanslarda çıkıyor bu haber. Bizim için bu avantaj. Ben öyle düşünüyorum. Bir de ayrıca inşallah sizin kanalınız olsa, belirli bir yayınlar da olsa biz güzel bir etkinlikler beraber yapacağız inşallah Emine Hanım. Öyle düşünüyorum. Sağ olun Elvaniye Hanım. Bu yerde daha bir misafirimiz var. O da bir iki söz aytmağa istegen edi Kırım'a. 18 Mayıs hakkında ne aytabilirsiniz? Siz için 18 Mayıs ne demek? Biz için 18 Mayıs bir kurtuluş. Muhbirimiz Emine Halil İstanbul'daki çıraklarını yakma merasiminden bizden canlı bağlandı. Bunun yayınımız yekünlüğüne görüşmek üzere.